lalela umama uyenzani awu umntwana uyalalela simhlaleni izandla umntwana uyenzani lalela umama nakabashiya esibhakabhakeni labantwana le abakwazi ukuyenzani ukuphapha abakwazi ukuyenzani lalela lesibakenzikani lalelani labantwana labasemoyeni bamemeza bathi mama umama babukele ubashile la labantwana bashaka ukuthi siyafa namhlanje bamemeze labantwana bakhale malalalela ukhozi linamehlo aveli shaka abanokuthula lalela ukhozi labantwana nabamemeza liyababukela nalibabukela liyababheka libabheka ukuthi bamemeza njani libabheke ukhozi libhekela abantwana balalele libabheke noJehova yenza njalo ngasikhathi nasikhala uyasibukela asibheke abone ukuthi sogcina ngani yena uyazi i-answer labantwana nabakhala bathi mama bayakhala mama sizofa mama before bashaya phasi lo mama avule ama-wings wawo na avule ama-wings avule lokuqala laka-left avule i-New Testament avule lesibili laka-right avule i-Old Testament ngoba i-wing e-1 ikhuluma nge-New Testament le enye wing ikhuluma nge-Old Testament na umntana kaJehova funda zebili lezincwadi funda i-Old Testament ufunde ne-New Testament ngoba ishwi lakaJehova labantwana nabamemeza bathi mama siyafa mama umama athi I will never leave you ithini I will never leave you and they will never forsake you. Now, before Bashapas, avulele